Jaipongan sak lajengipun tiba giliran Cak Pandu Kutomo sing duwe tambang pasir sak Danaraja. Monggo lah. Cak Pandu Kutomo Danaraja kasirian dalamipun timun digarane ayo bangun Cak Pandu keseniane ayo bangun monggo tak langkung Batara tepayare Jumat Klebun sebekal dateng nikah setung parlon Bapak Kolik Desa Pakel Kidul tetap di grup Kang Bakri Ida Bapak Kampung Rawit Bapak Ida Nuryono Yogayati Selamat Vita Cak Mulhoirul atas nama pengundangnya Jumat Klebun sebekal dateng bulan Recep dan jalan ada barat nikah loros notok belok ngiri dia pawon juga Metoro nih kebaktan ki jauh Selasa Klebun bulan Rasul setung nih kaya jam Bapak Rofik Desa Talang Kecamatan Senduro Bandung Cak Bu Amin juga Talang Belek 2 tetap di grup Kilura Yuda Talang Bapak Kampung Umar Yoga Talang Bapak Ani Talang Aba Edilasio Talang Sukoila Talang atas nama pengundangnya tepayare Selasa Klebun bulan Rasul tayub hiburannya ayo Cak Pandu Pat berita kehilangan si nama Muhammad Pelandang dan Muhammad hilang coba bro Kakung pratangga sing wadon marangono oleh saya wong agung
aku gendong amuk mamun daryo sing sesopo. Matur sanun atas penghormatan Bapak Pandu Kutomo sing duwe tambang pasir Danaraja Pasirian. Jai bangan salajengipun kalau belum pulang Tolip Putra Tegal Jiut sekalian promotor Jagger yang datangnya dari Pandan Jopoko Kang Iwan Bir, bergabung Bapak Sulrini Pagoan, ngarso Bapak Rama Jambe Kumbu, Kang Seniman Bapak Yudi Burno, sekalian bergabung kalau ada orang nomor 1 penguasa desa Bodang Kilura Kuncoro pribadi di grup bendera merah putih Bapak Sudaririn Bodang Cak Sito Babaan pindah tempat kemis legi di bulan Sapar Tayub ala Tengger, diantaranya Bapak Suici Cepoko monggo bergabung, Kang Mistamun Eri Bodang grup bendera merah putih, Bapak Harmiku Talang, ayo Bapak Lasiana juga dari Bodang, monggo grup merah putih. Lucu sing daftar iki. Iya, Bapak Supar saking ada hadapan. Bapak Siswono Wonokerto, sekalian Cak Buti sing duwe ayam sawung saking Bedayu. Bapak Kampung Wahid Junaidi Jatimulyo, Mas Yasin Imron saking Jakarta pindah tempat Drogowo di rumahnya Bapak Ari calon apa calon kena Bapak Mulyo Bedayu Dambalah. Bapak Cici saking Bedayu, Bapak Samsul Talang, Cak Sudi Talang, Sultan Samsul Dadapan, Bapak Tuyar saking Bodang Grup, Cak Aliasat saking Kunal, Bapak Supiyadi ugi saking Kunal, Bambang Usma lho mari catet boleh aja pokoknya anak naik. Monaim Karina Jambe Kumbu, Kang Busir Bapak Novi juga Jambe Kumbu, Cak Alvin Jamil Bagu Pasirian, Cak Mathori saking Melawang Elor Mekah Melawang Kelaka wis. Oh geluh bagi Muhammad le tak cantengan. Semanggi Surabaya lontong balap Wono Kromo dimakan enak rasane sayur semanggi kerupuk puli mari bong beli monggo jai pongan. Grup bendera merah putih ayo juga Cak Sito kemis legi di bulan Sapar pindah tempat di Bodang
grup merah putih promotor Kang Sudaririn. Yuk semuanya Ki Lurah Kunchoro, monggo Pak Lurah. Ini yang ditempati Tayub ala Tengger jam 10 dimulai. Amanah titipan salam dari Ki Lurah Kunchoro, orang nomor 1 di Desa Bodang. Kemis Legi di bulan Sapar. Cetretan siopia joget, Senin manis korang teluareh kadisannya nenge. Tak lagi nikah mana dari grup Ki Lurah Yuda. Cuma tayu pemalem menempian silaturahim siang dan apa. Ya ada Senin manis, tayuk kah deso badan nenge talang. Menabi haji di satu manis di bulan Rebe. Nikah mana dari grup talang dikurang.
tak takoni iman ora ono sing ngancani apa wong ingat ingo injing wani-wani jelak-jeluk injang-injang jarine wong arep apa tak cedek iya mas iya tak ingoke apa kowe wis ana sing duwe tak takoni ayo tak ingoke sejatine aku tresno kowe mbok ning kene wae ya mbok aja ngono saking tresnane jalukmu apa mas jalukmu apa ayo padha bareng kondo wong tuwa mancing pinggir kali dhewe kebenderan cedhak cahayu ngumbai tak cedhaki tak takoni eman ora ana sing rewangi sapa kowe engko iki karepe kowe apa wani-wani jelak-jeluk mesem guyu badune mung arep kondo tak cedheki iya ayo tak ingoke apa kowe wis ana sing duwe tak takoni ayo tak cedheki sejatine aku tresno kowe lunga ngono mas mbok ning kene wae mbok aja ngono saking tresnane pancen tresno mas jalukmu apa ayo padha bareng kondo wong tuwa jaran tedi jaranan jaran tedi siratak para bayi siratak para mantri klik nang kepedok kelinci oh ya jaran tedi jaranan jarane jaran tedi siratak para bayi siratak para mantri klik nang kepedok kelinci
Terima nuwun penampilan Kilura Kunjoro yang datangnya dari Bodang, Jak Sito Baban, pindah tempat di Bodang. Kemis Legi di bulan Sapar kumpul di rumahnya Kilura Kunjoro. Kemudian Kang Sudar Ririn yang datangnya dari Bodang, tidak ketinggalan Kang Tamu Neri yang datangnya dari Bodang, Jak Siswono yang datangnya dari Wonokerto, tidak ketinggalan Watuki beserta kawan-kawan kesemuanya tanpa terkecuali yang sudah tampil di panggung pagelaran. Jaipongan salajengipun bagian perdangdutan. Kalau masih ada Abah Haji Mawi, Madurjo, Haji Samad Naim, Sumad Naim, Madurjo, Mas Andrian Selok, Wasirian, Bapak Tumi Bedayu, Cak Samukri Kali Semut, Sukamat, Nyonya Sukamat, Bantaran, Hoirison, Selok Gondang, Cak Nurham, Nyonya Nurham, Bades, Lasimin Samsul, beserta Nyonya, Sumber Bulu, Ian Andri, Tempe Kidul, Cairapan, Jugosari, Subali Rizal Sentul, Bapak Tinggal Kedaung, Kilura Suwarnosas Ororombo, Bapak Marsuki Ororombo, Cak Ridwan Bedayu, Kang Nur Sepeda Madurjo, Toko Putra Munder, Sasminto Supoyo, Cakru Tempuran calon Senin Pon di bulan Rua, Nanggap Tayub, Abdul Rohim Barhan, Tempelor, Bapak Ari Dergowo. Coba startnya grup Sumberjo Marwi di grup Cak Habibi. Coba start Cak Bambang, Roy Apit Kertowono, David Putra Kertowono, Cak Habibi Sumberjo, Cak Subi beserta Kang Nur Pai sing duwe pasar baru Lumajang. Ayo is naik ke panggung. Barit ayo sambil lap. Barit. Agak ada tambu sekali sih madem. Celaka. Coba kalau belum pulang Nur Sepeda, Alek Nur Sayu sing duwe Sabtu Wage, ada tempat Dirjen Suri, Mok Lila, grup Selok, semuanya mulai wi, Surabaya wi, kita sambut wi, celok wi, celok. Bapak Kampung Barji Bandansari, dangdut. Saleh Putra Bandansari, bagian dangdut ayo, grup. Cak Hartono Rahel Kedaung, Mas Edi Farel Purworejo. Ayo didingane di Balaras. Cak Habibi, Caca Subi, dalemipun saking Sumberjo, jaringan Hartono Rahel, Kang Nur Sepeda saking Madurjo. Monggo mriki joget-jogetan, ing pun sakersa panjenengan amonggo.
Rombongan Rororerot. Hehe. Selendang biru. Yadku wis njaluk lambe mending aku sing ngalih yadku wis mati rasa hendang ngomong apa nyangka katresnanku yadku wis njaluk mending aku sing aneh yen aku wis mati rasa hendang ngomong aja bakan dali karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang bakal balik-balik ning tanganku ilang balik rasa tresnaku. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aja mbok gandoli karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakku lontol tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakku ilang rambakal balik-balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku selendang biru sing ana ning pundakku lontor tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang rambakal balik-balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku. Wis. Tur sepanuhun atas penampilannya Jak Habibie Sumberjo, Toko Putra, Saleh Putra, Pandansari. Tidak ketinggalan Hartono Rahel yang datangnya dari Kedaung beserta
Cak Suboyo Jakru, calon Senin Pon di bulan Ruan Anggap Tayub, dan kawan-kawan kesemuanya yang sudah tampil di pagelaran. Jaipongan salajengipun kembali bergunung seharian, diantaranya Nyonya Wahyono, Dadapan, Rohmat Paita, Persil, Pulang, Bapak Samuji Pandan, tidak ketinggalan Bapak Sahari Pandan, Bapak Dewi Pandan, Sinto Apandi Kalisemut, Syahid Nuralisa Pandansari, Marjuki Jelara, Cak Poniman Jepoko, Poniran Dwiki Wonoayu, Bapak Siti Asia Bedayu Kemis Leki di bulan Sawal Nanggap Tayub, Muhammad Putra Madurjo, Bapak Sunarsin Semumu, Bapak Wahyuni Kenongo, Bapak Osis Pakel Kidul, Bapak Lulu Gedawung, Cak Keloyong Gedawung, Sampur Cet Dawan Lor, Cak Buati Dawan Lor, Nyonya Beni Pandan, Nyonya Ketut Sipa Pandan, Bapak Cindy Pandan, 3 serangkai pada hari Jemua Kliwon di bulan Rua. Ibu Yono Talang, Sui Menik Kandangan, Cak Siano Kandangan, Nur Kamit Sukorjo, Supian Putra Sombo, Ibu Guru Kunti Waru, Yatno Beni Jepoko, Kampung Taru Putra Kedung Moro, Supianto Pandan, Jati Amar Tugu, Biskut Rio Nguter, Bapak Sutris Burno, Sutris Pandi, calon Kemis Legi di bulan Sawal. Ayo wis, yang terpanggil, kalau kurang saya tambah di bawahnya. Pak Osis sudah saya panggil. Ding ding ane. Bapak Osis Pakel Kidul, saking dalemipun sesarengan Bapak Cindy Nyonya Ketut Sipa Jepoko Pandan, sesarengan Bapak Cindy Yatno Diri Bapak Kampung Taru Putra Supianto Jepoko Pandan. Ayo sampure Pak Dukun, ya Muhammad sampure Pak Dukun. dosa lara tak wales lara ayo
Umpama aku ra duwe rasa, aku lilo kowe karo wong liya. Nanging ati kowe wis kadung tresno, kowe milih tresno liya. Apa ora eling nalika semono, susah senang bareng kabeh dilakoni. Eling mbok yo kowe eling mbok yo kowe janji tresno murano liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku. Duh Gusti kuatno atiku, duh Gusti kuatno atriku. Umpama aku ra wedi dosa lara tak wales lara, kaya tatu sing tak tampa, nanging aku ra mentolo. Umpama aku ra duwe rasa, aku lilo kowe karo wong liya. Nanging ati kowe wis kadung tresno, kowe milih tresno liya. Apa ora eling nalika semono,
Nuwun. Panjenenganipun Pak Yono, Nyonya Yono, Ibu Guru Gunti, Nyonya Tuni Talang, beserta Pak Sindi, Nyonya Ketut Sifat, 3 serangkai hajatnya pada hari Jumat Kliwon di bulan Rua, beserta Bapak Asia yang datangnya dari Bedayu, Kemis Legi di bulan Sawal, Nanggap Tayub, Kang Sutris Pandi,
yang datangnya dari Burno, juga Kemis Legi di bulan Syawal, dan kawan-kawan kesemuanya yang sudah tampil di panggung pagelaran. Jaibongan cak lajengipun tiba giliran jago tunggal cak Sulipjat Dawan pulang. Oke. Kalau pulang diganti cak Agung Kandangan. Sundirian. Ding-dingan. Cak Agung gumelar dalamipun saking kandangan repeti sikar duwe ingkang sampe pacari kejabuyan monggo mriki Jaibongan Cak Agung saking kandangan monggo Jaibongan. Kutrin. Sujarane la 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 ya mas janon kono ya mas janor kono lara benar Kutril kayune nangka tak pikir duwe tangga sing sayuk sing rukun lalela lela wang bagus para putra kai putra kumong nyambut gawe ya mas ojo lerene kamu durung teko kutril kayu di waru tak pikirane awak guru sing manis monggo dhewe atur sobat nuwun penampilan dari Mas Agung Gumelar yang datangnya dari kandangan yang sudah tampil di pagelaran.